سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لوبون كوترو لكل زينة لكل ميدياتات فتشنا أقدر سنزلهم زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا مچم أبزوان زي أمونكو أمير بأبتحت مرحنات ناي جو بايدن أمريكا هباتو زلا أزيو حدقنيا زخونة وساني نت ميديا تقلالا نسي تقوطاتي روزلو زقبو ونيو مهنياتو إذا كنا دات زي ناب حدقنيا مأزن ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እንታይ እዮም ኤግዛክትሊ ተባሂሎም ዘለዉ ዩክሬን ከንታይ እዮም ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለዉ ናበዩ ክኽየድ ራሽያ ከንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ዝብል ዘረባ ዝያዳ እቲ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ እዩ ራሽያ እውን ኣብ ገለ ክፋል ኣብ ቴሌቭዥን ናቶም ዘውፅዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤሮጳ ክህቡ እንተደልዮም እንታይ ዓይነት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣውፅኦም ኣለዉ like the board support let's go. Policy shift. President Biden is allowing Ukraine to use U.S. supply long-range weapons to strike deep inside Russian territory. Ukraine is reeling from a string of deadly Russian attacks this morning. At least 8 people were killed in a strike on a residential neighborhood in Ukraine's southern port city of Odessa. And in northeastern Ukraine, at least 11 people were killed, including 2 children, when a Russian missile hit an apartment building. Former U.S. ambassador. So, Thais Bahazalo. أمريكا policy shift غيرها policy كعيرة يزبال زلو زغا ننوي حوان أتليس أول حد شعات أبي أزار بار السخوين زنا بريزي يوكرين راشان زغ قبرة بايدن زغ قبرة تحتيتن إيريو victory plans بحال كله نروي تحتيتو نو أي قبروني بمبار نتيجة زنا بريو الجن تمليسهم أنا بكمزي سقم تخمت زغالو انتاي سلسترغبا انتاي فلوينات كون تاسلو زليو even نايناش دلال security حلافناتو زغبر انترفيو ممكن رينا سكي نابي يك خيزغل of course تكوينات بتعمي صعيقو خمزلون بخلتي وجنات بدرونات بمسائلات متهرام كمزلو يزنقر كبيت كوينات كمزلو To Russia, John Sullivan spoke to CBS News earlier today about the potential impacts of the policy change. They've been murdering opponents in Western cities, cyber attacks, potentially blowing up Western commercial aircraft. It's been one escalation after another by Putin. And in my opinion, it was about time that the United States gave the Ukrainians the ability to defend themselves. So, Russia, update مرحلة Putin. بزح كبيت زخون سقومتات كتوسط زلزال راشيا زوصلت سقومتي أنه يوكرين أمريكا تتمر حنا جو بايدن وسينا تزلا يوكرين تي أسوارات ناتانا نوح حساب 300 كيلومتر كيد كهرب زغل دخلت كم أفكيدو مازلو تخكلنيا وسانا مخانو إذن أجرزلو نزي الزربازي بنتي كونتات بغربا نزكاتلو نبحكي دسمبد مخانيهم زنو أجرزلو قد قال كفال دما كاب تكوينات ربح سلازخونه تكوينات كسفاف دسي زبلو بحفش عقن ما بحكي أجناقي كونتات كم زلون بزحات نزكوينات كسفاف زيد اللي هو بنتعرف تكوينات تطوكن قبل زيد اللي سبن حبرة سبن زسم بتكستاتي تفتيرو اللي زلو because simply نايزيا حج غيرو ما زلو راشا بأف فلاديمير بوتين بنجور نيكولا راوغورو ملسكام تبنا جيراني رايا زي حجي تقبرو داي تقبروني تحطو of course كن حرمينا يلو مالت حريمو مالت هايكونن قد حجوني تقومولني يروي يمزاز وارزاب تقد جنبار اير ديفنس سيستم سلازلهم راشا جن يكلا خلوي وين بزح غزي كلا خلوي يمكن كله كلا خلوي يقول يميل كاجن من البات مس غزي نريمبر اي قال اير ديفنس سيستم كلا خلو زي كل بيس كلهم كم زغلقن يرد انا تقمت يزنقر the ability to defend themselves more completely. CBS News senior national security correspondent Charlie Vaga is joining me now from the Pentagon to talk more about this. Charlie, so I want to hone in on what Ambassador Sullivan said there earlier to CBS Mornings, which is this is not Ukraine in an offensive posture, but essentially defending itself with these long-range missiles, something that they haven't been able to do up until now. They asked for this approval months ago. Why did the president approve it at this point? So انتايلو يحطوا لسكي تي ناشنال سكيورتي حلفنا امريكا جاك سليفان مسواب استقبل انترفيو كم زقلت وتقينو زي يوكرين خدت كعي كنا نبازلنا يوكرين نفسها نخدت كلاخل إنا نبازلنا اتفاقات نزاز وارزي كنت كملو يزبل زلو ما استوقت بالو كي يكونن جميرو نويحي غيرو كابز جمرجن كلك زي حدا مغنيات كتفتر كتكلا لك كم زعينة السقوم تخطوست تقين كا مغنياتو أمريكا أب يوكرين تاي قبرا يكونن سقات فتيرو لهم زلو راشا أب يوكرين تقبرو ملسا يكونن سقات فتيرو لهم زلو زعبنا يوكرين زقدستو زغونو قدم متقدسو
راشا كاب يوكرين وصاي اب علامات ወይ مدبرات ናይ امريكا ክትገብሮ ትኽእል ስጉምቲ ንዑን ምክልኻሊ ዝኽእሉ ዘረባን ምኽንያት ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሕቶ ንነብሶም ንምጥሓን እምበር ንዩክሬን ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ራሻ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ጌራ ኣሜሪካ ከተጥሕና ከም ዘይትኽእል ድማ ንርኢ ኣለና ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሂቦሞም ኩሉ ስለ ዝተሃረመ ኣብዚ እዋን እዚ ከተማታት ናቶም ከምሕሱም ይህረም ኣሎ መከላኸሊ ስለ ዘይብሉ ዩክሬን እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብብዝሒ ሂቦማ ነይሮም እዮም ሓደ ድሕሪ ሓደ ስለ ዝተሃረመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ውሑድ ንሱ ድማ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበልዎ ቦታ ጥራይ ዘሎ ካልእ ዘረርባ ብዙሕ ክፋል ናይ ዩክሬን ሚሳይላት ናይ ራሻ ዝተኸፍተ ምዃኑ You know, Vlad, we have been discussing it for months, right? Months and months they've been asking for it. The White House has been reluctant because it can be seen as an escalation. But we're told that this is really in response to North Korea entering the fight in that Kursk region. And we expect those weapons to be used in defense of Ukrainian forces in that region. This is Russian territory. You remember, the Ukrainian forces took it a number of months ago. And now U.S. officials have told us there are roughly 50,000 troops massing there, including more than 10,000 North Korean troops among them. They're part of a massive counteroffensive to take that territory back. So these weapons, I mean, we call them long range. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሻ ኣስኪሩሉ ዘሎ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ቦታ ንእሽተይ ቦታ ሒዙ ዘሎ ተቐደም ሒዝዎ ዝነበረ ብዙሕ ካብኡ ከም ዝገደፎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሽማዊ መሬት ሒዙ ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ድማ ዝግበር ዘሎ ኩናት ራሻ ከባቢ 50,000 ሰራዊት ኣኪባ ስለ ዘላ መጥቃዕቲ ንክትፍፅም ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ምስቶም 50,000 ድማ ሓደ 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ስለ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ይቕይሮ ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መሬት ራሻ እዩ ኣብ መሬት ራሻ ሰራዊት ናይ ካልእ ሃገር እንተኣተወ I don't think there is a big problem ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ስለ ዘሎ ወላ እውን ስለያዊ ናይ CIA መደበራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናይ ኔቶ ኣሰልጠንቲ ተባሂሎም ኣብኡ ዝኣትዉ ከም ዘለዉ ይንገር ራሻ እውን ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ኢሎም ስለዚ እቲ ዘረባ ናበይ ክጠውይዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ምስከቲ ተቐቢሎሞ ዘለዉ ሚሳይል ኤግዛክትሊ እንታይ The Ukrainians, America has finally allowed Ukraine to use US missiles to strike deep inside Russian territory. So is this the game changer that could turn the tide in Kiev's favor? እዚ ሕጂ ተዋሂብዎም ዘሎ ሚሳይል እዚ ስቶርም ሻዶ ዝብልዎ ናይ ዩኬ ክኸውን ከሎ ኣታክ ምስ ዝብልዎ ድማ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ጌም ክቕይሮ ክእል ዶ ጌም ቼንጀር ክኸውን ይኽእል ዶ ንዝብል እስከ ባዕሎም ክዛረቡ ከሎ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ራሻ ወይ ናይ ገለ ይኩነ እዚ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዘምፃልኩም ዘለዎ ግን ብትክክለኛ መንገዲ ድማ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና The Americans had already provided Ukraine with the MGM-140 Army tactical missile system, but there were limitations on its use. Known as ATACMS, they're long-range ballistic missiles that can strike targets 186 miles away with a warhead that can hold about 375 pounds of explosives. ATACMS can have two types of warhead, a single high-explosive variant, as well as a warhead that can carry cluster munitions. Ukraine has said they could be used to stop or slow down troop movements or destroy Russian air or military bases. So, እንታይ ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሚሳይል ብርቱዕ እዩ ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሬንጅ ናቱ ማለት እዩ ሞስኮ ክበፅሕ ኣይክእልኒ ግን ስቲል I don't know ካበይ ቦታ ይትኩስዎ እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓደ ቤዝ ክዓልብ ተኽኢሉ ዓብ ዳመጅ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቶም ኪላታት ናይቲ ሚሳይል ማለት እዩ which would help Ukraine in the defense of its own territory. And this map shows how far the missiles could reach inside Russia and the potential targets. They include airfields, ammunition warehouses, radars, and missile bases. Now, on the face of it, it's a big... ክንሪኦ ከለና እቲ ታርጌት ሳው ዘሎ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ከም ዘለዉ እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ብዙሓት ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ግን እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዩክሬን ካብ ትሓትት ነዊሕ ስለ ዝገበረ ራሻ ነቲ ሰንሲቲቭ ዝብልዎ ወይ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ዝብልዎም ነፈርቲ ድዩ ዋላ ገለ ኣገዳስነት ዘለዎም ኣሰትስ ኣንቀሳቂሶም እዮም ኢሎም ኣርሒቆም እዮም 700 ኪሎ ሜትር ድዩ ዋላ ገለ መለ ኣርሒቆም ኣብ ካልእ ክፋል ገይሮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብኡ ተሪፉ ዘሎ ክከላኸለሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ኤክስትሪምሊ ሰንሲቲቭ ዘይኮነ ነገራት እዮም ኣብኡ ገዲፎም ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከዓ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እውን ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ኣፅዋር ክሓትዎም ከለዉ ራሻ ድሮቲ
تي كهرم زدل زبال زلا صورات أنقسقشاتها ألياتها سلزي أتي نوعن مفقاد بزح فرق كم تزغلا يكون حد عينة تصور دمان تقينات تغير يكني بمبال لويد أوستن منيستر مكرخالنا أمريكا أبتدقاقامي كرد فتيني يغن أبزوان زغن نتبسانا وسيدو ملو سجي سكنس معيو military edge, but the Russians are already responding by moving hardware and personnel out of range. The Biden administration has made clear it's the presence of North Korean troops here in the Kursk region that pushed them to change their minds on the use of ATACMS. It means the Ukrainian army can now use them to repel Russia's anticipated counteroffensive in Kursk. Ukraine captured this territory in August and is now attempting to defend it. President Biden's decision will likely see So انتهينا نرزل نابزي بحفشة تي كينات ملكعاتنا غير يخيد كم زلو ملكعاتو زغيرو زلو كنت هدما سرايتنا يوكرين بعبيو نسادم كملك زاربو سلازيفتهم بري زاربو يمام قلقليو ناو دقا يخيدالو ناتسحر يخيدالو أقلقل جنبارا دما ناو دقا يخدلو الزي دما عند حري دونالد ترامب دحر كلتا ورحمة يونا تكوينات كودو اي زبلالو كساب دونالد ترامب زمس انت واحد قال نجر حيزهم كسألحو كلو انت نيغوسيشنز كجمر تغينو نا أمريكا كيلاتات بس يحما بزلو كناتات جن أمريكا أبتحت دونالد ترامب نزو كينات زكتو دو كم دللا لذي دونالد ترامب ما نوكت حزوة ويون أبتي شجر فتيرامنو نسك فتحو خمزي كل قبرو يمز فتنو زلويز بحال زلو زنا جو بايدن من مهدار مغنياتو نتوكينات كالة اسكاليشن فتيرامنو تسونيهم من البات أبتي نزاتي كبيت قاون غلي لذي زي حجز وسو زلو سقمت دما حدا كابتي نتي كوينات حدا جنيا ملك أنا متحاس تخلو فتر زغليو زبلو زلويو سترايدي كون دما يوكرين بزمن قد زي نخندي كتكتل تخل اتزلوا اسوارات كان يحكنا سدوليو زل علامه كهرما يخلدو let's listen will likely see the British government follow suit, allowing the use of its Storm Shadow missiles. Storm Shadow has a shorter range, about 155 miles, and it's launched from an aircraft. But the Russians are furious, seeing this latest development as a major provocation as it crosses some of Putin's red lines. They're not made clear how they'll respond, but a response is coming. It could take the form of support for the West's enemies or even a cyber attack on its interests. So انتهينا نرزلنا روسيا نتكونتات نا أمريكا تي أتاك مسترايدي كونه نا يوكي ونالو زي تريودا لو ستورم شادو زبال نسوين أبتماي لسناتو قرب بودل دباليو أبت كبت حزق الرحكة نسوين أفكيدهم كم زلون أمريكا عد إنجليزن فرنسا ناتو ميز ميسايل دساتهم دما أفكيدهم كم زلو نزي أسوار زخد كمالو سلزي درجة بخلهم وجنات تي كوينات اسكاليشن تمدي بزلويون نتكوينات نكسح فيه كلها توم يدوم يتوم لزلو الراشا والنزي عمل كتاب ذهبته أقدر عمل سكم زلو يزنقر مجمر يا جنسك إذا ترجم إذا كوينات إذا كبر زلو أنت عين الترجم كله كم زغل كاب independent journalists كن سمع كم فتن وهنا تساتهم زيادة تغكل كقلت ولا زغلو. In this latest announcement out of the federal government that the United States will authorize the Ukraine military to use American weaponry to reach up to 190 miles inside of Russia? Well, we already know what the risks are because this is the second time we've gone through this scenario. The first time, of course, was in September when Joe Biden was ready to issue such authorization on September 13th. On September 12th, the Russian President Vladimir Putin made it clear that if this were done, this would be interpreted by Russia as an act of war and would be responded in kind. On September 13th, the day Biden was going to sign off on this, he had a White House meeting with Keir Starmer, the British Prime Minister. The Russian ambassador. So Scott Ritter انتهي بالزلو تحته جو بايدن نزح حدا قلنا وساني أفكيد له انتهي تسألواناتو إلوه كان محجي أب ورحت شعات إلى أسر تغلطي فلاديمير بوتين تري مثلا قطع بمحاب نتي أب إلى أسر سلسة مسكرم أب نا يوكي برايم مينستر بس بايدن أب وايت هاوس أو سترا قبولو نزف قادز الشعوب كبوي محاسيبهم نيرام جن كبوي كعلون مهنياتو ناي فلاديمير بوتين مثلا قطع سلسة سمعوا بايدن كورسنا كعلن لهم شعوب أبتوا عن التزنبرة منفس نيكولا راو كنات كاتو خليهم زبل مرداتان يروح حجة من البات كابت شعوب ساب حجي يوكرين بزوها وديقة تسراويتنا تبدأ بزوح تداخيمه من البات فلاديمير بوتين حجي سمام ده يخون زبل تسفال له
ናብ ካልኣይ ከይድን እስማኤ ድሓንግን እቲ ኩነታት ሽዑ እውን ተፈጢሩ ዝነበረ ሃዋህው እዩ United Nations reiterated that if he signed that document, a declaration of war would have been signed. And this was backed up by the Russian ambassador to the United States, Anatoly Antonov, who spoke to several officials, former government officials, who called him at the behest of the Biden administration to find out were the Russians serious. Anatoly Antonov said not only were the Russians serious, but that when this went nuclear, notice what I said, when this went nuclear, the United States would be involved. So he said there will be a nuclear war and America will be part of it. It won't be limited to Europe. Biden wisely backed down. So we know exactly what's going to happen. The Russians have not. ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ኣምባሳደር ናይ ራሻ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ረኺቡ ስኮት ሪተር ኣብ ተዛረበሉ እዚ ኩነታት እዚ እቲ መጠንቀቕታ ፑቲን ዝቦ ዘሎ ንዩክሬን ጥራይ ኣይኮነ ኒኩለራዊ ኩናት ዘጠንቀቕ ዘሎ ኣሜሪካ ነዚ ስጉምቲ ዝተወሲዳቶ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኾኑ ራሻ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ኢሉ ስለዚ እቲ መጠንቀቕታታት ዝወሃብ ዝነበረ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝገበርዎ ቲቪ ናይ ቲቪ ፕሮግራም ነይሩ ዝረኣይዎ Сложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. እትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥናቶም ዝበልዎ እዩ እዚ ካብቲ ካሊንግራድ ዝበሃል እቲ ዝቐረበ ናብ ኤሮጳ ኒኩለራዊ ሚሳይላቶም ተቐሚጡሉ ዘሎ ቦታ ናይ ራሻ ማለት እዩ ካብኡ ነዚን ቡዳፔስት ኢልካ ድዩ ነዚ በርሊን ኢልካ ድዩ ፓሪስ ኢልካ ድዩ ገለመለ ብቀረባ ኣብ ውሽጢ ሒደ ደቃይቕ ዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክከላኸለሉ ብዘይክእል ምክንያቱ ኣብ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል እንድሕር ገይሮሞ እቲ ኒኩለራዊ ዎርሄድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትቋዓፀሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ነዚ ዋላ እቲ ሶፊስቲኬትድ ባር ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ሓፂር 2-3 ደቂቕ ዝሃርመካ እንተኮይኑ ክትሪኦን ክትቋዓፅሮን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሶ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነዚአን ከተማታት እዚኣተን ንምህራም ብፍላይ ድማ ወታደራዊ ቤዝ ዘለወን እየን እዚአን ናይ አሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ ዋሽንግተን ዲሲ ገለ ንግደፎ ኣብዚ ቦታታት እዚ ወታደራዊ ቤዝ ናይ አሜሪካ ኣሎ ንዑ ከመይ ገይሮም ክሃርሞ ከም ዝኽእሉ እዮም ካልኩሌት ዝገብሩ ዘለዉ Конечно, американские базы в Германии, Гармии-Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание ነቲ ኣርባዕተ ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ጀርመን ዘሎ ከመይ ገይሮም ክሃርሞ ከም ዝኽእሉ ኣበይ ኣበይ ከም ዘሎ ብሽም እናረቑዑ ክህረም ዝኽእል ዕላማታት ብምባል ጠቂሶም ከም ዝነበሩ እዚ ከዓ ኣብ ማእከል ከተማታት ናይ ጀርመን ዘሎ ቤዝ እዚ ስለዚ ብኒኩለር ክሃርሞ እንተኮይኖም ኣብዚ ስከነቢ ዲዛስተር ሪሊ ካታስትሮፍ ጥፍኣት ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል ካልእ ዘረባ ክትገልፆ ይትኽእል ኢኻ ንቐፅል ናብ ዩኬይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግን ስምዕዎ ኣብዚ Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብናይ ብሪጣንያ ክኸውን ከሎ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ንገብሮ ኣብ ሎንደን ማንቸስተር ሊቨርፑል እንድሕሪ ሰዲድካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣሎ እቲ ካልእ ዕላማታት ዝብሎ ስኮትላንድ ገለ እንድሕር ሃሪምና ብቐረባ ክጠፍእ ዝኽእል እዩ ሓንቲ ኣብታ መወዳእታ ዝብልዋ ግን መጀመርያ እንታይ ይብሉ ብሪጣንያ እቲ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ራሻ ዝኾነ ሃገር እዮም ዝብልዎ ልዕሊ ኣሜሪካ እውን ቀንዲ ፀላኢናትና ብሪጣንያ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ናይ ብሪጣንያ ደይ መደይሉ ንክፋእ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ራሻ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልፅዎ እንታይ ፀገሞም ርዱእ ኣይኮነን ግን ፍሉይ ዝኾነ ዕላማ ወይ ፅልኢ ከም ዘለዎ ኣንፃር ራሻ ሩሶፎቢያ ይብልዎ እዚ ፍሉይ ዝኾነ ኣብቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ፖሊሲ ኣንፃር ራሻ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ እዚ ራሻ ይፈልጥዎ እዚ ንዩኬይ ንምጥፋእ ኢሉ ኣብዚ ቴሌቭዥን ዝገልፆ ማለት እዩ ውሕዳት ሚሳይላት ተተኪስካሲ ጠቕላላ ክድምሰስ ትኽእል ሃገር እያ ኢሉ ጠቕላላ ሲቪላይዜሽን ናይ ዩኬይስ ክድምሰስ ዝኽእል እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ብውሕዳት ሚሳይላት ጠቕላላ ዛንታ ክትከውን ትኽእል ዓድያ ብምባል እዮም ዝገልፅዎ ኣሜሪካ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ ጠቕላላ ክድምሰስ ዝኽእል ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልና ራሻ ደሰይም ኣዝዩ ዓቢ ዓዲ ስለ ዝኾነ ብገለ ክፋል ገለ ክተርፍ ከም ዝኽእል ዋላ ብዙሕ ተተኮስካ ኣሎ ማለት እዩ ዩኬይ ግን ቨሪ ስሞል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳ እውን ከምኡ እዮም ብቐሊሉ ክጠፍኡ ዝኽእሉ እዮም ብምባል እዮም ገሊፆሞ ነዛ ቪድዮ ነዛ ፖስት እዚኣ ሓደ እንግሊዛዊ ገይርዋ ነይሩ
أبزع مخافة أنت عن شجر كم سألنا يخون ببال شير جيرو مانيرهم كاوي رخيبة سو داينا نرزلنا تي سيناريو سوسخ قبروية من بلي لنا قبري ويكفت أمين بلي لنا بتدخلوا تاتي مزارة بزلو دخلوتات انت كجبر كم زغل زي كم تنساتهم حفكف نابلو بمثال زاربو راشا تزعبي ستوك بايل ويون تزعبي نيكولاروات وارزلو هاجر سلا زخونت زيادة كزاربون كفرارهن زغلو نساتهم يوم اوكي زي حرك كابتي اوروبا انت جبر ملسي قبرلو بوتين كدايلو اسكنس معبس. Talk a bit more then about the EU reaction to that news coming out of Washington. Might this now spur on European nations to follow in Washington's wake? Our Europe editor Armin Georgian with me to discuss that question now. So Armin, first of all, how is the EU positioning itself at the moment? Well, there's been a foreign affairs أوروبا مرحت أوروبا نزكونة تاتزي بخمي يكتاتلوا لو وين تاعنت مرقص وسيدو مالو كم أوروبا حبرت بمنطقة أوروبا حبرت يزبل زلو. Okay. Council today in Brussels, Nadia, so EU Foreign Affairs Ministers meeting, and there actually hasn't been up until now a joint EU decision on this question of long-range missiles. It's been up to individual EU member states on what they want to do. أوروبا حبرت تي كونسل مالتيو حبراوي مجلسي ويون مرقسي أي حزن على مغنياتو توساني أبتد أبال حجرات سلزم ركوستن حجرات ينكوسنا زخلا سلزم بحال تي أوروبا حبرت زخوني يكون مجلس أيوت أنجن مرقسنا تجنا نصير نيريو. And if you look at the reactions to the US decision, you can see why there's no common EU position. Quite simply, EU member states have their own ideas on whether this is a good idea or not. You've got a couple of countries which, as you would expect, expressed a lot of alarm over the US decision. The Hungarian government saying that it is astonishingly dangerous to allow Ukraine to launch long-range strikes against Russia. Robert Fico then also... So, እተን ሃገራት ኤውሮጳ ሓደ ዓይነት ዕላማ መርገጽ ከም ዘይብለና ኣብዚ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ገለ ሃገራት ከም በዓል ሃንጋሪ ከምኡውን ስሎቫክያ መራሕትናተን እዚ ሓደገኛ ኩናት ናብ ሓደገኛ መኣዝን ዝኸይ ዘሎ እዩ ብምባል ክገልጾ ከለዋ እዚ ማለት ከዓ ተደጋጋሚነት ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ናብ ዘተ ሰላም ናብ ዲፕሎማሲ ክንመጽእ ኣለና ዝብሉ መራሕቲ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛን ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ኩነታትን ብምባል ገልጽዎ ኣለዎ እቶም The Prime Minister of Slovakia saying the US decision is an unprecedented escalation and an attempt to sabotage the peace talks that Donald Trump will no doubt try to hold. If we take France and Germany, you've got some nuances there as well, Nadia. Germany says it's sticking with its decision not to provide those long-range missiles to Ukraine, and France is still keeping it open as an option, but no... So, after عبيت هجرات أوروبا خلنا خلنا دما جرمن كساب حجي نتي كإذا أتوار كم زيوم عينت مسائلات اللواء كتب كم زي تدلي نتبرقصنا تاخد كيرو كم زي تدلي حبير اللايز بهالزلو سلزي نزوكنا تاتزي إذا كتتولو كم زي دليت ويون أبزوان زي مرقص كير أي مرقصتنا الله فرنساوي نتقونه زلوا كنسا جن options بتخكل كجبرية إلى مرقص كتوصل أي كالتن ولا قوات تقولوتات تلوا زتونكو أبزي زعجر جرزول هاجرماني نحريلنا UKU أبيروبا هوين زعجر جرزول مالك. Final decision on France. So you can see a lot of different positions there within the EU. For his part, the EU High Representative for Foreign Policy, Josep Borrell, has been speaking about this question. Let's take a listen to him. You know my position. I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to not only to stop the arrow, but also to be able to hit the Arcas. I continue to believe this is... So, the High Commissioner ويون نايتي Foreign Policy in Europe حلافي زبال جوزيف بوريل انتهي بلالو معنى ناتي مرقصو نتصوريو كامنا ويحوان أفقدوا لان يوكرين دلي تاخد قبر أبسدلي توك تحرم أفقدوا لا يزبل سلازي كامنا ويح ناتي دقف نيريزي بوليس نايتي بأوروبا حبرت زوسن يرتزغون الكوميشن مرقص ناتو بمنقد حلافناتو green light يبوز نبرين تكوينات نغص فحفح برو حبيرون قليسون كم زنبريو زدقمر لهم زرلو. Is what has to be done. So I think implicitly he's backing the US decision there, but he's not stating it quite in black and white, Nadia. But as I said, you've got so many different approaches within the EU27 that it's very hard for Borrell to actually bring everyone together on this. Just one very quick final point. One thing that they did all agree on was to widen sanctions on Iran today because of the support that Iran provides through it. قنو أبزي نتبزي حدا كوني كالونجن حدا زجبرم نتبن تلو دما نيران قداناتا نمسفح نتزنا برقدا نمعباي نقرب نقدم كم زوج سنة مخنياتو إيران
ንራሻ ትሕግዝ እያ ኣለኺ ስለ ዝበሉ ተወሳኺ ገዳብ ልዕሊ ኢራን ከውርዱ መሪፆም ወይ ወሲኖም ይብላ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ኣብ ዲቕ ዝበለ መንፈስ ናይ ኩናት ከም ዘላን ወይ እውን ውራይ ናይ ኩናት ከም ዘላን እታ ኣተሓሳስባ ናይ ኩናት ብዲፕሎማሲ ንክፈትሕዎ ዝብል መንገዲ ሰጊሮሞ ከም ዝኾኑን ገለገለ መራሕቲ ድማ ነዊሕ መንገዲ ኣብቲ ጉዕዞቲ ስለ ዝኸዱ ንድሕሪት ክምለሱ እውን ከቢድ ክኸውን እዩ ዝበሃል ንኣታቶም Let's start with you, Warren, and let's just unpack this decision. Why now? For months, we've been given a number of different reasons or perhaps excuses why the U.S. wouldn't let Ukraine use these longer-range ATACMS missiles to strike inside Russia. There weren't enough of them. Russia had moved the main targets out of range. Ukraine was using them effectively in Crimea. Ukraine had better long-range drones for the targets they wanted to hit. And that we heard over and over again from the administration and from defense officials here. Now, ትሕቶ እንታይ ትብለላ ስለምንታይ ነዚ እዋን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ውሳኔ ኣብዚ እዋን እዚ ገይርዎ ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ክገብሮ ዘይከኣለ እንታይ ስለ ዘጋጠመ ሕጂ ገይርዎ ንዝብል እቲ ምክንያታት ዘብዎ ዝነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓሳብ እኹል ሚሳይላት ከምዚ ከምዘይብሎም ዝኣክል ሚሳይላት ከምዘይብሎም ብምቕፃል ድማ ራሽያ ነቲ ኩነታት ነቶም ዕላማታት ዝበሃሉ ዘሎ ከም ዘንቀሳቀሰቶምን ከም ዝኣለየቶምን ካልእ እውን ሓደ መሳርሒ ከምዚ ስለ ዘኣተኻ ነቲ ዓውደ ኩናት ትቕይሮ ማለት ኣይኮነ ዝብል ዝተፈላለዩ ምክንያታት እዮም ዝቡ ነይሮም It's unclear if any of that has changed. Were these simply excuses, or is Ukraine going to get more of these missiles to have a greater effect with them? But one of the reasons the administration changed their position, at least from what we're being told, is because the U.S. viewed the deployment of North Korean troops to Russia, more than 10,000 in the Kursk region, as an escalation in and of itself, one that merited some sort of response. And this, at least in part in the waning days of the Biden administration, is part of that response. And that's where the U.S. sees Ukraine. እንታይ ኢሉ እቲ ዕላማ ኤግዛክትሊ ጆ ባይደን ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ክውስን ዘኽኣላሉ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን ኢሉ ወላ ሓንቲ ንፁር ከነተሓሓዞ ንኽእል ነገር የለን እቲ እንኮ ሓደ ነገር ኣብዚ ክረአ ዝኽእል ግን እቲ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣብ ራሽያ ኣትዩ ኣሎ ወይ እውን ኣብዚ ከባቢ ኩርስክ ሪጅን መፅኡ ኣሎ ዝብልዎ ዘለዉ ንበዓሉ እሱ ኤስካሌሽን ወይ እውን እቲ ኩነታት ምቅያር ዝፈጥር ኩነታት ስለ ዝረኣይዎ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ዘለዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ብናይ ኣሜሪካ ኣተሓሳስባ ኢሉ ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ነቲ ዝነበረ ፖሊስታት ንክቕይሩ ከገድዶም ከም ዝኽእል ነጥቢ እውን እዮም ዝወስድዎ ታውንኮ ከም ነጥቢ ክጠቕስዋ ዝኽእሉ ንሳ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ካብ ወፃኢ ግን እቲ using these missiles in the Kursk region where they are holding some Russian territory. Russia has amassed some 50,000 troops in an expected, or rather ahead of an expected attempt to try to re-seize that territory. And that gives Ukraine a number of targets they could hit with these. Command and control nodes, logistics nodes, concentrations of troops. And that, if used effectively, would allow Ukraine to hold that territory as long as possible. Because if it comes to negotiations, if that's what President-elect Donald Trump is going to push for, then that territory that Ukraine is holding in Russia is an incredibly important bargaining chip. So that looks to be the goal here of opening up this. ጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ዕላማ ነታ ንእሽተይ ቦታ ዩክሬን ሒዛታ ዘላ ንዓኣ ከመይ ጌርካ ከተውሕሳ ትኽእል ክሳብ እቲ ዘተ ክጅመር እንድሕሪ ኮይኑ ንዓ ክገብሩ እንተኮይኖም ድማ ራሽያ ድሮ እቲ 50,000 ሰራዊት ኣኪባቶ ዘላ መጥቃዕቲ ክፍፅም ስለ ዝኽእል ኣብቲ ቦታ እቲ ነቲ ቦታ ድማ ክቋፅሮ ስለ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ናይ ኣፅዋር ዕላማታት ድዩ ንካልእ ኣገደሲ ዕላማታት ብምህራም ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ፕላን ወይ እውን እቲ 50,000 ሰራዊት ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ንምዕንቃፍ ወይ እውን ንምስዓር ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ውሳነ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩሉ ኣብዚ እናተዘርበቲ ኩነታሲ የኣይ ራሽያስ ኣይፈልጡን ማለት ድዩ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ኣንጻር እዚ ኩሉ ዝዝረብ ኣብ ሚድያሲ ስትራቴጂ ክህልዎም ኣይክእልን I don't know. It's just very simple. ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባሮም ንኣዋርሒ ዝዝረበሉ እቲ ጉዳይ እቲ ስለዚ ራሽያ ስጉምቲ ንክትወስድ እቲ ዝቃለለ እዩ እቲ ዘድልያ ስጉምቲ ወይ ምድላዋት ክትገብር እኹል ግዜ እዩ ዘለዋ ክንብል ንኽእል option to Ukraine in the closing days of the war, as effectively both Ukraine, Russia, the US, and the West are all trying to figure out what comes next once Trump comes into office and what will this conflict look like. This is part of a growing attempt to strengthen Ukraine's position, although it's very late in the game. That much is obvious, Becky. Let me bring you back in, Nick Oren. Thank you. You argue that Ukraine simply won't get enough of these long-range US weapons to alter the course of this war. And I'll just remind our viewers, you did spend a short period of time in Kursk earlier on this region, so you know the terrain and you know what's going on there. And just explain your argument here. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዋላ እኳ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እንተኾነ ኣብዚ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ
ዋላ እኳ ለውጢ ዘምፅእ ኣፅዋር እንተኾነ ኣብዚ ደረጃ ናይ ኩናት ኣዝዩ ደንጉዩ ዝግበር ዘሎ ውሳነ ዩክሬን ድማ ኣብ በዳሂ መድረክ ዘላትሉ ኣብ ለውጢ ከምፂ ኢልካ ክትግምት ግን ምናልባት ናብ ግዜ ጥራይና ክንገድፎ ንኽእል ከምኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ እዩ ዘስምረሉ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነ ምዃኑ እምበር ካልእ ፍሉይ ለውጢ ናብቲ ኩናት ከምፅኡ መደብ ስለ ዘሎ ወይ እውን ተኽእሎ ስለ ዘሎ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና I mean, ultimately, it's just about inventory. If the United States was able to supply hundreds of these missiles immediately, if they're already in country, you could potentially see them striking at enough targets deeper inside Russia to impact any move by Russia using North Korean troops towards the Kursk region. It's, you know, already shrinking Ukraine's grip inside Kursk. According to open source mapping and Western officials, it's gone from about 900 square kilometers to about 600 in the past few weeks since the invasion in August. But they are awaiting a larger Russian push. And there, of course, have been suggestions from Biden administration officials why they were prevaricating on this decision that essentially Russia has moved its attack aircraft further back. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኩነታት እቲ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ዘሎ እቲ መሬት ሒዞሞ ዝነበሩ ከባቢ 9,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሒዞም ነይሮም ይበሃል ነይሩ ናብ 900 ኢሎም መድሕሪ ሕጂ ድማ ከባቢ 600 ከባቢ ሒዙ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ መሬት ሒዞሞ ዘሎ ኣዝዩ ንእሽተይ ምዃኑን ዝፅበዮም ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ገጅፍ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንዑ ንምቁፅፃር ድማ እቲ ኣሜሪካ ተፍቅዶ ዘላ ነቲ ዕላማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ውሽጢ እናሃረቡ ነቲ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ሎጂስቲክስ ገለመለ ጠጠው ኣብ ምባል ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ኣፅዋር ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ግን ነቲ ዓውደ ኩናት እቲ ዝዓበየ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ናይ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኣብኡ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዘይክእል ዝዝረብ ዘሎ ኩነታሲ ካብቲ ሜጀር ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ኩናት ቦታ ወፃኢ ኣብ ተወሳኺ እግሪ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ቀንዲ ቦትኡ እዩ ክዝረበሉ ዝግባእ ዝኩሉ ሚድያ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ኣብታ ንእሽተይ ቦታ ሒዞሞ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኣብ ራሽያ ኣትዮም እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝሓዛ ክንደይ ክሳራ ድማ ከም ዘጋጥሞ ዝንገር ምክንያቱ ኣብዘይ ዓዱ ስለ ዝኸደ ካብ መጀመሪኡ ድማ ካብ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዓብ ጌጋ ዓብይ ዕንደራ ብምባል ዝገለፅዎ እዩ ዓንዲርካ ዝኣተኻዮ ሕጂ ድማ ንዑ ንምጥሓን ንዑ ንምሓዝ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ገጅፍ ምዃኑን ሓደ ካብቲ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከም ዝዳኸም ዝገበሮ እውን እዚ ውሳነ እዚ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ኣገዳሲ ሰራዊት ዋሕዲ ሰራዊት እናሃለወካ ኣብ ኣገዳሲ ግንባራት ወሲድካ ሓድሽ ግንባር ባዕልካ ክትፍጥር ከለካ ንባዕልካ መፈንጠርያ ኢኻ ትገብር ዘለካ ንግዚኡ ከምዚ ኣብ መሬት ራሽያ ስለ ዝወረሩ ጣቕዒትን ሚድያን ኣቓልቦ ረኺቦም እዮም ግን ዋጋ ናቱ ግን ኣዝዩ ክቡር ኮይኑ ምክንያቱ ነቲ ቦታ ትዘሕዝክያ ዘለካ ክትዕቅቦ ተኮይንካ ብዙሕ ኣፅዋራትን ሰራዊትን ኣብ ከተምፅእ ኣለካ ንራሽያ ድማ ዝቐለለ ዕድል ትፈጥረሎም ምክንያቱ ድፋዕ ከይሰራሕካ ስለትመፅኦም ዘለካ ናይ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ ናይ ኤየር ፀብለልትነት ስለ ዘለዎም ናይ ሚሳይላት ብዝሒ ስለ ዘለዎም ነቲ ሰራዊት ብዙሕ ከዳኽሞን ብዑ ንክከላኸል ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ክጥቀም ከም ዘለዎ ገይሮሞ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳታት ናይ ስትራቴጂ ምግሪ ጫዋት ሜላታት ብልሒ ናይ ብሓቂ ዘገርም ጥራይ ኢና ክንብሎ ንኽእል نغطي الدائرة شكبر منسقة The Kremlin has reacted to the United States allowing Ukraine to use long-range missiles to strike targets in Russia, accusing President Biden of fueling tensions. It's also warning the move could escalate the conflict. The decision by the outgoing US president is a major policy shift. It means Ukraine can now use army tactical missile systems known as ATACMS to defend its forces in Russia's Kursk region on Ukraine's northeast border. already Russia حلفت ናይ ራሽያ እንታይ ከሉ ጀሚሮም ኣለው ባይደን ነቲ ኩናት ነዳዲ ይውስኸሉ ዘሎ ስጀስታ ነቲ ዝቃፀል ዘሎ ሓዊ ነዳዲ ይውስኸሉ ዘሎ ካብ ወፃኢ ወልሓንቲ ትርጉም የብሉን ነቲ ኩነታት ንምግዳድ ዝገብሮ ዘሎ እምበር እቲ ዓውደ ኩናት ወይ ነቲ ባላንስ ናይ ኩናት ንክቕይር ዘኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዝቃፀል ዘሎ ነዳዲ ማሃብ ጥራየና ንብሎ ኢሎም Russian President Vladimir Putin previously warned the West that he would consider such a move to be a major escalation in the conflict. Our North America correspondent David Willis has this report. The aftermath of the latest missile attack on Ukraine difficult to intercept because they are Russia. ABC News, Washington. What we don't know are the specifics of this. We understand that this will be used initially in aid of Ukrainian forces who are currently operating inside Russia in the area of Russian territory in Kursk that they've been holding since August. That is important for them because they are anticipating a Russian counteroffensive in Kursk.
بحفشا كم نريو زلنا راشا نزو كونتات زي نصر زخونه مجلس هيبهم لسلا زنبرو بوتين اي تزاربنا له السون الامايو مهنياتو مدققا متزرباون لدفا خصو فلاديمير بوتين تي فلاديمير زلنسكي يوكرين تايلو بزح زربا زلي يكونن تميسايلات بعلو كزارب يويل له اوكي راشا دما تميسايل مستزاربه يوم قبر ملسكبو كم زمسلني قصدي تلتيم وغنات ببوغنم يدعلو كم زلون كرينا دحر قربت لي ما غزي زغونه لوط تمتيز زبحال زلو انتاي لوط كم زخل اوف كورس قال تحريمو وي قال خمس غين زبل زي رحمت سلا زغونه تقبر ملسكاو تبقيسكي هاتريو تغل بحفشاغن بوتين انا زغونه يكون انتتات قبر ملسكبولو خمس غونو نطر زغونه مجلس هيبنيرو زعص وارج تقريبا ما مشتراشا زفت مو متكعتي قبر ملسكبو هابلو مخانو يزن جرزلو Russia, of course, we take this very seriously, and of course, we've been expecting this. But first of all, it would not change our foreign policy strategy and everything what is happening on the battlefield in Ukraine. And second, I believe Russia is very well prepared to intercept all these ballistic missiles or anything. So our air defense forces are prepared very well. So, and another point I would like to mention, so about strategy, maybe American strategy, something what we had in history, and if we look back. So انتايم زبل زلو راشا مجمريا ابتي جنبارا زلو استراتيجيناتهم بزينا امريكا وسانتا دغير كم زي كونه لذي زلوهم استراتيجي كم زلوهم قوصلو مخانم تي عودكنا مبراغنا يوكرين زلو كم زلو زخونه سراويت زخونه يقول لغوتي ابت بوليسين استراتيجين كجبرو كم زي كونون بمقصال دما نتكمت زغل حيل دما ويون متقعتون اير ديفنس سيستم ناتهم بزكال كمكت مقانون راشا دما بزوج زي كم تسمو ابزي ካብ ቀደም ፀላይታ ኣሜሪካ ምዃና ስለ ዝፈልጡ ኣሜሪካ ድማ ንኣየር ፀብለልታ ስለ ዘለዎም ሚሳይላ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ናብ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኢንቨስት ዝገበሩ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ መን ክሃርመኒ ስለ ትብል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብዙሕ ኣየገድሰንን እያ ባህሊት እያ ራሽያ ግን ኣሜሪካ ክሃርቦም ከም ዝኽእሉ ታሪኮም ቅድሚ 30 ዓመት ርዮም ኣለዉ ኣብ ዝሕል ኩናት ሕብረተሰበይ ስለምንታይ ወዲቑ ስለዚ ማዕረቲ ሚሳይላትን ኣፅዋርን ዝገብርዎ ማዕረ ማዕርዩ ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዝገብሩ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዋ ዝበለፀ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዋ እውን እዩ ዝንገር ስለዚ ነቲ ኣገዳሲ ዕላማታት ዝብልዎ እዚ ከማን ብዘረባ ዘይኮነስ ክንደይ ግዜ ምዕቡላት ድሮናት መጥቃዕቲ ዝፍጠን ኣሎ እዚ ክሳብ ሕጂ ሳሕቲ ግዜ እዮም ዝረኽቡ ዕላማታቶም እምበር ንመብዛሕትኡ ኢንተርሰፕት ከም ዝገብርዎ ዝኻት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ዓቕሚ ከም ዘለዎን ኬፓብሊቲ ከም ዘለዎን ሕጂ እውን ነዚ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ምክትዎ ከም ዝኾኑ ወይ እውን ክከላኸልዎ ድልውነት ከም ዘለዎም እያ ትነግር ዘላ ወሲኻ ድማ ምናልባት ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝትገብሮ ዘላ እናበለት እውን እያ ትገልፆ In 1960s and 1970s, early 1970s, when the United States been in the Vietnam War and before the withdrawal of American troops, they had this Christmas bombarding of North Vietnam. Why I'm talking about this example because we see before the end they intensify some military actions, and maybe this historical example just shows American strategy, military strategy, and maybe this part of this. This Christmas. እንታይ ትብላላ ከምቲ ምናልባት ኣብ ታሪክ ድሕሪት ምልስ ኢልና ክንርኢ ኣብቲ ናይ ቪየትናም ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ቪየትናም ተሳዒራ ወፅያ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ኩናት ገዲፋቱ ክትወፅእ ክትሓስብ ከላ ቅድሚ ምውፃኣ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብን ዕንወትን ጥፍኣትን ከም ዝገበረት ኣብቲ ዓዲ የዕንያ ክትወፅእ ከም ዝወሰነት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ዝገበረት ሎሚ ንቪየትናም ተመሊሳ መሓዛኹም ግበሩና ንራሻ ኣነፂልኩም ንሕና ኢና ፈተውትኩም ግበሩና እናበሉ እዮም ዛረቡ ስቅፍታ እውን የለን እቲ ዝገበርካ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባኡ ምዝራብ ገለ የለን ብሓፈሻ ምናልባት ከምኡ ናይ መወዳእታ ቅልዖም ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓንቲ ክበኩም ድሕሪኡ ክምለስ ኢና military analyst Sean Bell, and that's the politics of all this. What about on the battlefield, the military side of all this? How significant could these missiles really be? Yeah, good evening, Mark. I mean, the Army Tactical Missile System is an incredibly competent missile. You know, it's a supersonic missile. It's ballistic. It goes at least 200 miles. Fearsomely expensive, over $1 million a pop. The challenge is, though, it's only got a 500-pound warhead, so it's relatively small bang for your... So እንታይ ብላ ኣሎ ኣዝዩ ክቡርን ብርቱዕን ሚሳይል ምዃኑ እዚ ኣታክም ዝብልዎ ዘለዉ $1 million ይዋግኡ እዚ ሚሳይል እዚ $1 million ብዙሕ ንህንፀት ክሰርሕ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ንኣፅዋር ግን እዛ ሚሳይል እዚኣ ጥራይ
إخات جزالو أسوار خبر معاتيو نتفقات كنا من تاي واقع يخفل. Buck, and also there's just not that many of them available, so it's hardly going to be able to swamping any of the Russian systems anytime soon. The other challenge is you need to be able to see the target. I know that sounds obvious. If you've got an anti-tank weapon, you just get on and use it. 200 miles away, you can't see the target. You need satellite technology. You need a whole load of complex work and therefore you're probably going to use them against logistics hubs, airfields, headquarters. The one positive we're seeing already, though, is the Russians have already moved all their fast jets away from that 200-mile radius. We're seeing the radius here. Now that is an easy way of protecting their high-value assets. So انتهينا نبل دلنا زي مثال زي أقمز اللويو أقداس النزلوا يجن أمنا خاك كانن زي بلو مثال مخانيزنا جرزلو رشاد ما تي أقداس زبلو نبرتات ناتومن ويون علامات زادلي نجارات إذا نجار كقاتم كم زخل فليتهم كابتن السك بس حزق الرينج أرحقهم ما هم زلوا إذا نجار زلوا السترة كاي كونن تي نوع نخدم كساقسون بزح لوجستيكس حتى له ناي ساتلايتس ناي قلملن حتى تتزلوا عبلو تخكب زخل يكونن هذا كابت زبلوجن سوبرسونيك مالت عاوز يقلطف مالتي كابت هايبرسونيك نلعلي ندير قوي نخا سوبرسونيك بلوت لذي ولا قراشة بزح اير ديفنس سيستم الله انت بلنا هايبرسونيك سوبرسونيك سبيد زلوا كيف لا تهمي ممكن تخازغون قلت افصل زلوا نخت كلا خلهم ازي كبيديو زي clearly زي هذا كابتي شجر كفتر زخل مخانو يزقل زلوا Downside of the protection for Ukraine is it's going to make them a lot more difficult to do air missions into Ukraine because you've got a lot further to go. Yeah. And if Putin did want to, I mean, it's not clear that what he'll do, but if he did want to act in response, what are the likely options for him? The Trump has been looking at this for a good part of the day. And I have to say, I think away from the banter, away from the rhetoric, I think it's highly unlikely he's going to do anything, to be honest. His number one priority at the moment is to focus on the 20th of January. Why is that important? That's when Trump comes in, potential for some talking. He wants to maximize the amount of territory he gains from there. We're seeing 1,500 casualties a day on average. So in times of Lizalo, Nebahak James Hazanuha, Harais Gerna, Harimna, Zonabota Alamat Harimu. ناي رشا قبل ملسن تاي قون خل بوتين تاي قبل ملسن كلوا يخل قبل خلوا I think بزح قبل ملسن كبز خل أي مثلاً نبعك كل جزء هم مزبلة ولا حنت قبل ملسن كبز خل أي مثلاً مغنياته نعوزة قدسو جانوري إسراء مالت دونالد ترامب سنت أمس مسا زعكل مريت حيزوس عنيو نخزر العرب دعنبر قبل ملسي وين تكوينات نبكال الملك خيد أيد اليوم يبلو maybe right maybe حقه خون خليه maybe not مغنياته أي مسمرناتو بتدقق مخدق مو كسجرو خلو كسب ورح هذا على إسراء بزح جزء يزلهم حجون كلا حدا خفص مخمس خلو الذي I think قال نجار كقبر ولا ونبت negotiation كم تتغينوا مس strength حيل كم زلون قبر ملسك كبز خل كم زغون تفريتو ترايو أب negotiation وين كبرك وهابس بامبر نافرار هو أب negotiation تمتيون بزح لو تكلوا يكلني الذي أتزب الوزلو نتسب نكرجاجو وين نتزب الريسك نخاف دولي لهم دامبر تخكلني زربا سلزخونه ويون ناي راشا قبر ملسي بتنسوم زعقن وزلو كم كون خليلهم سلزقمتي كونن راشا فلاديمير بوتين نصر زخونه قيح مسمر يسجر كم زلون እዚ ምስጋር ናይ ቀይ መስመር ድማ ስቑኢሎም ክሪእዎ ከም ዘይኮኑ ነጊር ነይሩ ስለዚ ነቲ ንሱ ዝበሎ እንድሕሪ ትጥሕስ ኣለኻ it's going to be a very difficult decision ብናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ okay ንቐፅል ንሽን ስዋዮ massive cost North Korean troops mercenaries the like it does seem that he's absolutely all out to achieve his objectives on the ground it doesn't look like there's going to be any other specific tangent it's going to take as a result of this right and just finally I mean is there any suggestion about what Trump would he rescind the permission to use these? I mean, what do you... The trouble is we expect them to be answering Maiden's prayer. That's been a lot of the news today. I have to say, there's not enough of them. They're not big boys. I don't think they're going to be a game changer. And to be pretty honest, they shouldn't have been anyway. When the West was giving weapons to Ukraine, you shouldn't really give them lots of restrictions as well, because when you take the restrictions off, it becomes big news. The core issue is Ukraine has territory up in Kursk. The Ukrainians will want to hold that. Russia will want to get them out before any form of negotiation. What America's doing is doing everything possible to help Ukraine's hold out there. So then, Rizalana. بحفشة تي كوينات تحت تريور اللون قيح راشة تقطع زيرات زلا تاكورس كتب هذا اللاجن نكترياون كبادي أبتا بيج أجيرو ما زلوا وش زلا نشتي بيج هذا استريوات اللون النساء تابوتا زغلو فقران تهديد زكبر الله زلوا مالتيو أنا سين دعي بعد تزعبي مريت في خاصي أب زيد المريت كنزوا قام مخفالسي أنت عينة استراتيجية أنا كرداني كني تكورس كافلوي فلوي تاريخ زلو وي فلوي بوت هايكونن سازي ولاو النزانيشتي كتابون راشخ قد فلوم مدبي بلومن بحفشاغن از كله زغبر زلو نتانيشتي مريت ابو زلا
ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና it's just I don't know ti strategy ድህንፅፁ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ለው እንታይ ዕላማ ናቶም ክርዳእካ ይክእልኒ ግን it is what it is. They could, for example, supply missiles to the Houthis to use against Western tankers in the Red Sea. I think they're likely to be quite constrained because they are looking forward to Trump's arrival in the anticipation that Trump will put pressure on Ukraine towards doing some sort of a deal. And they won't want to take any actions which complicate the likelihood of that. Allowing long-range weapons to be used ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ዳርጋ ብዝበፅሕ ሚድያ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ብትክክል ድማ ንኤውሮጳ ምሉእ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ዝግበኦ እዩ እቲ ዘረባን ትንተናን እቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘይብልና ኩናት ጠጠው ክብል ንደሊ ከም ወትሩ ብፍላይ እቶም ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ጸሎት ግበሩ ካብ ሓይሊ ሃምበሎት ሓይሊ ጸሎት ይብላ ቦታት ተቐደም ምናልባት ካብዚ ናይ ዞም ኩሎም ዕንደራን ዕግርግርን ጸሎት ናትኩም ጸሎት ዝያዳ ጸሎት ዝያዳ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ክኸውን እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስና በቃ ኣምላኽ ሰላም የውርደልና ናበልና ክንውድኦ እየ ዝደሊ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ክንገብሮን ንብሎ ንኽእል ስለ ዘየለ ናይ ሎሚ ኣርእስታ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዝያለ በዋግብ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደሊ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ thank you very much